U čemu dominira i to je zaista uočljivo da zaista imaju samopouzdanje i to se vidi od prvog trenutka bez obzira na sve ove stvari koje okružuju. Samo da vidimo ovo, opasan napad, Mitrović, 1:0 za Partizan! 1:0 za Partizan, Aleksandar Mitrović, kakav debi! U 9. minutu crno-beli vode sa 1:0 i upravo ono o čemu je govorio Aleksandar Janković, sa više samopouzdanja su ušli. Jedan duel je Mitrović dobio sa Urošem Spajićem, dupli pas, izbio je sam ispred golmana Bajkovića koji je bio nemoćan. 1:0, sjajan početak za crno-bele. Evo vidite trenera Vermezovića koji je sasvim zadovoljan, juri ka prvoj pobedi u večernjim derbima. Sasvim suprotno raspoloženje na drugoj strani kod Aleksandra Jankovića. Evo sada Mažić upozorava Lazovića i Mitrovića. 1:0 sada bakljada i sjajna atmosfera na drugoj. Ostaje ovde Mikić, nije bilo ofsajda. Ovo je jedna situacija koja se već dva puta ponovila kada je lopta došla u manevarski prostor na Sašu Ilića koji iz prve pokušava da upusti napadače i to Partizan često i radi. Mislim da su sada uspjeli fino i da materializuju. Međutim, ako se vrati ovaj snimak, vidjet ćemo da je Milijaša i uopšte što je Partizan na početku prvenstva imao dosta problema sa prekid igru. Evo sada novog opasnog napada, pogledajte Lazar Marković i Mijailović. Šut Markovića, međutim, nije imao dovoljno snage da uputi dobar udarac, da je ostao tamo i na travi. Ne vidi to Lazović, iako mu pokazuju, Lazović je spustio glavu, ide 6 stenaca, dobar centar, šut i 1:1! Kakav početak derbija, Kasalica! Kakav početak derbija! Sjajno je prošao Lazović. Centrirao pravo na nogu Filipu Kasalici koji postiže svoj 3. gol u šampionatu. Nadamo se da će ovakav derbi, samo neka se ovako nastavi, neka golovi padaju. Zaista jedna školska akcija koja je započela gotovo sa jedne strane igre Crvene zvezde, tima Crvene zvezde, prešla na drugu stranu gde je bio razređen Partizan. Lazović je napravio fantastičan potez, fantastičan centaršut Mikića da bi na kraju zaista efektno postigao gol Kasalica. U ovom trenutku Crvena zvezda sa 10 dublera na terenu, Mikić je van terena. Evo još jedno vidimo, odlično je centrirao Lazović, pravo na nogu Kasalici, sjajno je prošao ovde Lazevskog i nije imao tu šanse golman Petrović. Sjajan uvod derbija, prvih 15 minuta, ali moramo da kažemo da je veliku šansu propustio Lazar Marković. Imao je i bolje rešenja, možda je mogao i da doda i Tomiću, Iliću koji su bili sami. I odmah je posle 60 sekundi usledila kazna na drugoj strani. Ivanov, evo Lazara Markovića, ali još jedno smo potvrdili najveći talent srpskog fudbala. Pogledajte kako ulazi 16-terac, još jedan centar šut, 2:1 za Partizan! Kakav derbi! Autogol! Jovanović! Kako je Lazar Marković se iskupio za onu grešku malo pre, sjajno je protrčao pored Mijailovića. Ovaj centar šut Jovanović proveo u mrežu. Tri gola već za 15 minuta. Iskoristio je Partizan u ovom trenutku činjenicu da je Mikić bio van terena. Pretrčao je Mijailovića Marković. 2:1 za Partizan. Evo još jedno da vidimo. Kako je, kao vihor je protrčao, zakasnio je ovde Spajića.
Jovanović smestio loptu u svoju mrežu. Samo neka se nastavi ovako sa golovima. Ispravlja svoju grešku napadač Crvene zvezde uz pomoć Spajića. Mladenović. Ulazi Mladenović u sredinu, ima Milijaša, odlučio se za Luku Milivojevića, ima prostora za udarac Milivojević, biće 2-2! Luka Milivojević, 49. minut! Treći gol Milivojevića u šampionatu, sjajan udarac, sjajan ponovo početak drugog poluvremena. Čak čini mi se da ga je zakačio, da je imao kontakt sa Ilićem. 2-2! Peti gol Luke Milivojevića u šampionatu. Sjajna igra ovaj fudbaler ove sezone. Kako je ljut Vladimir Vermezović. Evo još jedno da idemo, primio loptu nekih 30-ak metara. Možda je previše Petrović bio udaljen od gol linije. Ali ovo je fantastičan, lopta je udarila i prečku. Ali takođe i Lola Smiljanić i Saša Marković su bili dosta po njihovoj desnoj strani, ostavili su veliki prostor ali tu se naravno postavlja pitanje i fizičke pripreme, postavlja se i pitanje koncentracije. Kasalica, ušao je Kasalica! 3-2! Milijaš! Kakva utakmica! Sjajno je prošao Kasalica po desnoj strani, centrirao Nenad Milijaš, kapiten Crvene zvezde, postiže treći gol za Zvezdu. 3-2 vodi Zvezda, Zvezda je preokrenula. Nije strelac Ognjen Mudrinski, strelac je Nenad Milijaš. Evo, poručuje Aleksandar Janković svojim fudbalerima da se smire, da ništa još nije gotovo, još 15 minuta ima da se igra. Ali Zvezda je preokrenula. Upravo u trenucima kada smo pričali da je malo pao taj ritam, odlično je Kasalica prevario ovde po desnoj strani Lazevskog, ubacio se Milijaš i glavom postigao svoj četvrti gol u derbijima. Upravo je Milijaš u derbijima kada je trener bio Aleksandar Janković postizao golove u pobjedama Zvezde. Eto, vidjet ćemo da li će to biti i ovog puta.